Angel sampean mah kita dandan bloli, kita dolan bloli, apa-apa bloli. Ya toli kurang apa sih Raki pengen duit sampai telung mobil tak gawakaken tanda perutap dulu mau mobil bengen ingat kayak mah beli lo justru lebak wanda di kandaan tangga batu riko aja Dewi Sari bagian sekini sugiga delengan lanang aja nggak berobat aku si urip aja kumpul kucing baik selawas kumpul komposo dari lanangnya bener hari lanangnya kayak konku awaknya gering-gering bakal turun ngerekingkel kayak kucing ya kumpul kucing orang kone sakaran, kone begini kekepan maning. Untung beli kumpul ketek. Enggak tahu nggak panen bae, sablad. Mau ngawinnya beli. Sakitakan enak gak beli kawinan, bokat beli padak yang ya kari bubar, dewek-dewekan. Oh iya. Gua pengen kayak kodon bae. Lo senda, kok kasih demen bagian. Zaman kita mati ke wong wadon demen kenang duit. Kita mah duit akeh. Ya kita ke demen sampean menang duit demen rai mah ora Jember. Lu pengen beli apa? Yang itaken. Mene ya kak. Mau enggak kawin dingin? Sira maksa temen pengen dikawin. Pengen dikawin. Iya kok takut iku mikir sandiwara letter L panjang. Ya wis bagian nih kan saking pengen anggap mimi tuan rumah. Gila ya mimi tuan rumah. Saking pengen nih ngana. Iya sih kayaknya kita ada kedungsuk-dungsuk. Sampean nih? Bocah. Nah kedungsuk, atasan lambene jontor. Iya, kira kedakom jumurnya kayak konon. Iya. Sirane wis ora usah ngomong karo kita. Wis mana ngomong karo Mang Dul takon rabine, masih urip ta beli. Oh. Mana takon rabine lagi apa? Yang itaken. Salah baik kita kubas kandak. Mulai dari kita orang elok balik rabi tuaiku, arep balik tu saya woti. Semene maning kene gari masih kalingan rabine bae majan demeni. Kita maning gari masih kalingan rabine bae mah. Betul. Iya ya Kang. Kita kisu-suwe mati kenang Belanda beli. Iya. Mati kenang rombongan wong wadon. Kemarin bocah kun kok gak mati. Jika Mang Dul itu durung dikawin mun mah. Minggu arep tekawin sirake. Minggu Arab. Alah. Minggu Arab sayang. Iyalah. Terima kasih ya sayangku. Cintaku kalimu. Utuh. Makasihku. Aku gak sayang ambung. Mlengkot. Masih beli gelem. Masih kita nih jorok sing lanangnya beli gelem. Kita harus dikawin Baldul Minggu Arab Baldul. Iya nak mana daklok amaning. Apa sih? Ya lanang ini sekali kan ketek. Mamang di Padang neng karo ketek bareng ya kulkas isi super pel KB yo kan gak sampean mah ya sirane pel super pel delok nang kulkas bocahku kakang kulkas kakak gowa ada atis-atis inuman sing segar iya hari sira priwen kulkas anamu kena anak sajadah isine ku bocahku yang biradem dinggone nyes ora ya biasane bakal wong lanang turu kok ada ning ngiring aja mangkat ngemerat mendi bocah jadi gaji ya beli pun beli ning jero beli ning jabah merat mendi kini nang tiga undang-undang Kang dia tahu tangi ala biang gimana jagat iya bakal wong suki mawaya mene ku tahu tangi mater jagat masih jam 8 iya si pengen apa dikatangiku ki mikirin temenan kita ki mendia kena temenane kita kita temenan kita kini tak gawe nau magedong semene bagus Allah iya ya Kang iya sayangan awitan pelem ya kini jadi sesek dumpel gini umah iya jare kita kuitan pelem ditebang barisan lega rumah iya kirain deleng beli sinane kok maune mendeleng Kang terus akhirnya mendi ini buri wong miang mah pada mendi indane kok jambu pada miang tamune miang kaya memelu ning tini kana merat bos jeruk kana ayane mah wis masa petah bakal baturan bocah kun ya dikan sepati selawas kana tengere beli tenger dak kuburan bocah ki langsung tiara rasa ambune Kak iya ari ambune mah beli ato masih ada ning kene masih nang kene iya dagang awangi nira demenan kita mah beli kayak rabi nira duyung kan makan Kak ya bokat sila kindeleng ora ya diglati ora hari ana kayak tikus ka nembune iwak ngendi iya dak kita ada kucing hari kun siapa kun itu ya mbu apa telengan lagi apa indah ini pojok bayak ya mbu
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ari pakaiannya mah beli samar kon. Apa? Encong beluk naga. Hah? Beluk kena kon men ya kon. Ayo dikasih laki ne. Ai laki ne demenan. nyong antar kita mah laki gak laki anu ki indane kudurung kawinan durung apa oon. Yarane laki apa? Jauh laki. Hei. La ilaha illallah muka kanda be karo sinden. Ari sih aku priwen maksudnya sinden. Bebe. Bocah. Arane bebek digawe. Bebek dah kita dua buane soang. Ya Bebe. kuno. Kita dua buane soang. Ya Bebe. kuno. Bebe. Aran anu kasih sayang ya. Ya. Masa ngerti hari bocah kampung jelipung. Jika ngomong apa mangarani kita anak tengere beli. Sakit tawari ngomong padu baik dek aku. Entah singen di sidang dan yang belajar kayak konon ku. Tas nembang Kang. Nembang. Aja melu-melu ning tini. Sirama meluan ning bos jeruk bocahku. Iya, Mak. Sirama tadi wong bener. Kita nih. Bocah ke. Ya kulane anak sing ngajak sih. Arep diajak mendi. Diajak neng majikan. Gendok bakal beli ngargai calon rapi. Dinakin ki kakang ki arep kumpul-kumpul gini. Sampean kok. Kang UUC, Bapak Dewan. Iya. Lurah Gembong, us pada kumpul kabeh ning kana ki. Ayo sampean diundang mana? Diundang ya dudu diundang sindo. Ayo mana kumpul-kumpul kan? Wong wadon mah beli kena melu. Oh, curiga bakal anak kumpulan wong adon beli melu ke kita mah curiga los bae. Curiga. Wis aja kumpulan maning ora usah. Aja salah baik. Kita mensiraki beli saulan rong ulan maksudnya nih karakter kakang beli paham-paham. Iya paham anu. Kapan kakang pernah bohong karo sira sing dari demenan? Iya beli. Sira mah curiga bae urip. Ya wajar wong adon mah curiga. Bener cari wong urip kasiaran curiga iku perbuatan sing waspada. Tapi waspada ku kudu sing hati-hati. Iya. Bro. Ora ilok-ilok sira kita dan kaya kenen. Angel sampean mah kita dandan bloli, kita dolan bloli. Apa-apa bloli. Ya toli kurang apa sira ki pengen duit sampai telung mobil tak gawakaken. Ya. Bocah ki. Mobil anu. Umah tak gawe kena. Sekalian tanah PU ga. Umbang lah ke kamar-kamar. Ya gawe kamar priwe arep maju mengarep ana pelem. Iya. Bocah. Ya mancing ora mana, Mang. Maning mana konca sigar maning. Hari apa-apa. Orang pernah mancing runtah melulu. Runtah dulu. Wong edan apa kita nek. Runtah dulu mau mobil bengeningan kayak mah beli. Plok plok. Bocah. Bocah mah durung anu. Sing kegatin sira kula. Ya barang sakit saya tadi bos jeruk yatin. Plok maning iya ningan bos jeruk. Anak pira anak beli 3.000 ketene. Lah. Bocahku. Iya rabudan bae jenengan. Ampiran Sugi kana bocah. wong tuku jeruknya rabudan bae. Rungokaken. Priwen kan? Kurang apa sih sira najan durung dikawin? Ora kurang apa? Bokat masih anak kurangan ngomong sok karo kita. Ari masalah harta benda sandang pangan maka cukupan. Kerasa kan sira? Rasa. Ya wis toli kurang apa indahnya. Wong siji sampean kok kakurang. Pengen nganggo gelang sing bagus. Beli. Kalung sing dawa. Ora. Motor anyar. Mong. Terus pengen apa? Pengen dikawin. Kawin. Pengen dikawin angka sandiwara ambil temuan Kang. Kone kaulan diteplok karo dodol. Teplok karo telepong raine yang itak. Di kamar. Aja mikir kawin. Mater kita durung kawin gak kita beli balik-balik minggu maor. Ya justru lebak wanda di kandaan tangga batu riko Dewi Sari. Bagian sekini sugi ga. Delengan lanang aja nggak proba aku si urip aja kumpul kucing bae. Lawas. Kebono. Kumpul komposo hari lanangnya bener. Hari lanangnya kayak konku awaknya gering-gering bakal turun ngerkingkel kayak kucing. Ya kumpul kucing orang. Kone sakaran, kone begini kekepan maning. Untung beli kumpul ketek. Dol. Sira gawaro beli statusnya kita. Beli. Hari kutu ngomong kita kira bini ngomong ke loro. Gorong ngomong. Bocah. Ay, tiga ko. Timpani beli. Timpani dah manuk. Timpani karo suket. Yang itakan sesuai. Diurusi beli. Ya diurusi sina. Kanggo apa dunya pirang-pirang. Kono. Iya. Ay, ping pirakin. Kin maki rencananya kira bini nomor 3. Oh.
Rencananya kita panen kawinan. Kawinan. Tas panen Kang. Tas panen jadi usinya ku nanggape monata. Tobat. Monata. Dangdut kita menanggape biar nanggape sandiwara orang yang dalangnya pirang-pirang. Iya. Atur nanggap sandiwara dangdutan bae ya Kang ya. Sekalian be nanggap dangdut. Nanggape monata dangdut. Monata. Nah, terus Sing ngantek kewusi. iya. Sing bayari Dewan Sasum. Sing bayar mau sejen. Sembeliannya sing lurah. Cih. Ai di kamandone bae andone kawin. Lah. Bukan kita mau nata ku nanggap dewek. Iya. Anak sing bayari. Andon je mang. La ilaha illallah kayak. Tegawe ning kanan ning sarak kita magar ning kene. Ji. Sesek ning kene. Kayak konon bakal wadon jaluk kawin sama konon ku mang. Pakai alasan. Alasannya pirang-pirang. Pira si biaya kawin usiraku? 150 juta. Kecil nok. Ya gage beli. Yang kong tintas panen orang. Sampean mah bakal ngomong jaluk kawin kok tas panennya wis keliwat. Ya kan tahun kina na panen maning. Enggal tahun gak panen bae sablad. Mau ngawinnya beli. Sakitakan hari apa? Tolida aja geger kawin bae. Sira kumat turun di kawin ya kita turune beni sira. Harta benda kanggo sira. Kurang apa sih? Ya mending baru dikawin mau orang. Enak gak beli kawinan, bokat beli padak yang ya kari bubar dewek-dewekan. Oh iya. Gua pengen kayak konon baik. Lo senda, pokoknya kasih demen bagian. Zaman kita mama tega wong wadon demen kenang duit. Kita mama duit akeh. Ya iya kita ke demen sampai yang menang duit, demen rai mau ora Jember. Lu pengen beli apa? Yang itaken. Mene ya gak? Mau enggak kawin dingin? Sira maksa temen di pengen dikawin. Pengen dikawin. Engkau takut aku wusi kapan anak kawin masal. Bocahku. Sekalian mana sunat pasal di kane. Sunat masal harus nyunati siapa? Untuk jaluk kawin bengkon itu tukaran sampean mau liye. Iya kayak terpiku mikiri sandiwara letter L panjang. Ya wis bagian nih kan saking pengen anggapnya mimi tuan rumah. Gila ya mimi tuan rumah. Saking pengen nih ngana. Iya sih kayaknya kita ada kedungsuk-dungsuk. Sampean nih? Bocah. Nah kedungsuk, antasan lambene jonto. Ya, kira kedakom jumurnya kayak kononku. Iya. Mene aga. Dol. Nun. Iya. Mene aga. Dol. Nun. Jera ilok dalang rabi kita sini ngomabeli. Ilo Kang. Ngomong apa? Ya ambu baru rambut acak-acakan. Rambut acak. Ya wong tak karo ora adus-adus. Kuno setan apa rabi kita ya? Embu si jine mampu bensin bae. Babu biang sih tak bocah mau jangan kalah. Kita kimang kalau bocah nggak wani bensin biar melanda santre sih aku nayune. Nasir aku aja nginungi bensin kan. Undaki motor bocah bakal melaut pelepak liwat maning. Kok nasi nyulut? Minumnya bensin bocah. Nasi nyulut murub sirah. Bocah kok. Sirane wis ora usah ngomong karo kita. Wis mana ngomong karo Mang Dul takon rabine, masih urip ta beli. Oh. Mana takon rabine lagi apa? Yang itakan. Salah baik kita aku bahas kandak. Mulai dari kita orang elok balik rabi tuaiku, arep balik di sewoti. Semene maning kene gari masih kelingan rabine bae majan demeni. Kita maning gari masih kelingan rabine bae mah. Betul. Iya ya Kang. Kita kisu-suwe mati kenang Belanda beli. Iya. Mati kenang rombongan wong wadon. Kemarin bocah kun kok gak mati kan. Jika Mang Dul itu durung dikawin mun mati. Rungo kakek. Kakak ngomong karo sirsi sapisan maning. Aja mikir kawin. Bakal jaya teman tidak menang minggu arep tekawin sirake. Minggu Arab. Alah. Minggu Arab sayang. Iyalah. Terima kasih ya sayangku. Cintaku tolimu. Makasih kok aku gak sayang ambung. Mlengkot. Oh si beli gelem. Oh si kita nih jorok sing lanangnya beli gelem. Kita harus dikawin Baldul minggu Arab Baldul. Iya nok man daklok amaning. Apa sih? Ya lanang ini sekali kan ketek. Jika memang dipadaknya nang karo ketek baik. Sajang latih wong soak. Iya. Angel bakal wong mlaku nyap ngomongnya. Lantaran gara-gara jaluk utang beli dipai. Orang pengen utangannya utang beli cukup doping dulu bayar beli.
Ndak anu. Hitungan empuh rai nirak. Enak kakang inget nabe raine inget na inget nabe raine bukan. Rai pakai Bangladesh. Rezeki mas seret sirak. Bukan ketemu di jalan. Inget nabe. Gen ditinakin kakang karep mangkat ning sumber. Melu sih kang. Melu. Melu. Bukan siraman ning omah bae. Amblibetan yang omah bae aku. Kurang apa sih ning omah AC ana, kulkas ana. Iya. Pengen apa indane sih? Ya kulkas isi super pel kabeh yo kan gak sampean mah. Ya sirane bae super pel delok nang kulkas. Ah puncakku. Kakang. Kulkas kakak gowa ada atis-atis inuman sing segar. Iya, betul. Ari sira priwen kulkas anamu kena. Anak sajadah isine aku. Ah puncakku. Yang biradem dinggone nyes ora ya. Arep dolan ning sumber kondangan. Ya melu mumpung kulane wis dan ki wis rapi. Jene melu. Melu. Kone bakat tekane kan ke jalarak lirik ya. Beli Ning kana matamune wong gedean. ning sumber ya. Rombongane Bapak Dewan Rasun kana masih tegaweku. Iya mau ke. Sira ki meneng apa to lihat jalarak lirik pas melu ning kita ku ya. Ya wis beli. Deluka bae matane aku. Paling ketemu karo Mas Jai. Ku Ku